santilhu lishkhulumi liqatsolb'ala chiruli kutana inasche shkolb'al rish lishk'aba manak li retalil li igles. Sali capítulo 6 parquilloko chikulak chiruli kutana in re liqatsolb'al lishb'en uchkabhu Corintios. Sali versículo 1 toh sali versículo 11 naqataw liqatsolb'al re likutanain. Utli apostol Pablo tohyo che atinak chirish chanruna qeblaj papanel chan. Teshkub uru eblich ahkilalain lineke kwank lineke kulmank rikenep ebliqech ahpapanelil sa ahkwi liqa igles. Utarin naqataweb nabal liqatsolb'al lineke angelak choqeanak kwan. Sali atinobal griego natawliman hun li atin linekeshye pragma. Utchijaljoru sali atinobal naraknashye li karu. Hay nakataw sali capítulo 6 ut versículo 1. Utyoche atinak chirish hunak li nalep manakunak li karu. Kakyak retal nakli nalep li nataw limang sali capítulo 6 versículo 1 toh sali versículo 11. Mukoyota che atinak chirish hunak li chahkilal li takamek toh sa hunak li raklebal atin. Chirish li nalebain li shkambal hunak sa raklebal atin. Nataulimanchik salihu Romanos capítulo 13 versículo 1 toh sali versículo 5. Li apostol Pablo kish chaplina lebain hohun li karu lish ushmank manak lish panumank resh chalbash ko bangilu ho akwi li kishpanu li qawa Moises lish profet li qagwa Dios hay nakatawchak sali capítulo 22 relihu Deuteronomio ut saibli versículos 22, 23 ut 24. Hain nashkut chiqu chanrunak li apostol Pablo nash sik lish chalbalish ko bangileb lich akilal rikin akwi chanrunash jeli ratin liqagwa Dios manak rikin li santilhu. Utyoche atinak chirish lish tsahninkil rib hunak uch panukili tsahkwalil na leb. Hokanaking anakanauk arutz qalchicha akilalilain. Hokanak shqabichak sali atinobal griego li pragmanekeshere hanchakun li karu chan lish kulmank lish ushmank manakun li chahkilal lish kulmank. Utari naqil chanrunak li apostol Pablo moko usta kiril moko sata lish ol rilbal chanrunak eblah papanel teshkam lish chahkilaleb sa hunak li raklebal atin. Mainga tabi keshrurak la eshtishku bankil chan sashna naqtek am sali raklebal atin. Nashiqe li versículo 1 cuanco sali capítulo 6 anakwan. Kwan hunak sa iyang kwan shachkilal rikin halanchik matruk tabita shik rikineb lah rakol atin re li ruchi chochay may karak tentonak rikineb lah papanel ta shik chanchikamay. Uthunsut kuchik ninje inkana naumang karuchi chachkilalil apanan chanchanak shkomuneb rikin chak lishkil chirulikutan ekwer. Mare akwi tohyo akwi che atinak chirish lish chahkilaleb chak li yukwabeh ud li alalbeh sashkaba li mag li kishbanu li alalbeh rikin li rishakil lish yukwa lish kabichak sali capítulo 5 inkanakanaw. Mare moko ahel tat akal rush naubal karuchi chahkilalil ut aniheb li yukeb chishbanu ki li chahkilalain shbanak li tsakal ahel ru li yu rilbali apostol Pablo rin haan nakmoko ahel tarak rush kambal sali raklebal atin. Kwan kebli chahkilali neke ruchik ubag sa tuktukilal sa kayang chikibilkib utho kanakwi sali igles. Shpanak li apostol Pablo arin yochi koshlak chirish chanru yochi ilek li igles chiru li ruchi choch. Haan li nashikwi lish ol. Shpanak moko kahtakwi yogesh kebaleb rib haneb sa shutan. Yo kebakbankwi chish kebal li qagwa Dios sa shutan. Utsashkaba li qama usakbanuhom. Nakakanabeb li juntesal chi atinak chishyeba linka us chirish liqa Dios hun li Dios santo hun li Dios tik lishol sa hunchik li atin moko ahel taru risinkileb lich ahkilal li junjunqal chiru li ruchi joch. Qabekh li nashcheqe li capítulo 6 ut versículo 6 la ishtikin le rechach papanelil nekehiterib uta aneke banu sa shaklebal atineb link a neke papank. Hay narak nashche nakakwanch akilal li nike ruchi kubak ru sa tuktukilal. Salish kutan kileb chak eblah Romanos ut salish chakrabeb salish nalebeb chakhaneb. Ebli poyenam li ninqeb shkwankil li kwankeb shbiomal li nike rush lokbal li hokyal nike rakh hunak lakh rakol atin.
Manakshtuminankil ru hunak lakrakol atin. Asyal na kulmangchak. Ut kanabam ilepchish banonkil. Abanan, ebli ralal shkahol liqaqwa Dios. Ebli niketaqeng re liqaqwa Jesús. Tentonak terakok atin. Tjorak naktishbanu liqaqwa Jesús. Salihu 1 Corintios capítulo 5 versículos 10 ut 11. Joahqui sali capítulo 6 versículo 9 ut 10. Nakatawet lihunsir chimak. Lina atinakwi li santilhu. Li ingarak shkulub shbanugil hunak lakpabanel. Holilo oning. Yibam il Dios, koshlam il Dios. Li el akchan. Lish rainkil ru li kakreru. Holish makbal li karu reheb li juntesal. Utsasyan kebaan, kwan li na lebain, lish mushbal rip hunak satseh kwalil, rikin hunak chiklipo yanam. Manak li mushuk sumlak, hoeb li kalak. Chiru li kagwa Dios mahun limak, kachin mahun limak, nim, chishunil, mak, ut nakanaw nak limak, tento nakta, ushk lish tohbal rish. Li kagwa Dios nashbok lish tenamit chikwang sa santilal. Hanas Lihu 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 ut versículo 16. Utliqaqwa Jesús kishtiaqui chanrajrut ku amanqlichaqkilal hain. Salihu Mateo, capítulo 18, versículo 15 ut 17. Kuilaqwa saquits inshma kopchakuchan. Achu ut us laat ut anshkunes. Kuitatrabi shakwechani laqwa saquits inchan. Ut hoyoko chaqchishtiebal chirulikutan ekwer. Li usuk utlirakok atin sa shpen hunakli komon sa ligles le yo chishbanunkil lina lebain haan renak tishkanap lina lebain ut renak tish akobrisil chuam utlishkwan khikrikin liqaqwa Dios renak tishkol chuam chiruli tohbamak at kwaskwitsin hain hun lina lebli akhel rush banunkil rikin rahom kuyum ut ushtan li Dios chosop tesin qaqwe toksahun chiklaqak angel.